Dobar dan, dobrodošli na moj YouTube kanal Natkina kuhinja. Danas spremamo kuglice sa pomoranđom. Od sastojaka je potrebno 250 g mlevene plazme, 150 g šećera u prahu, 100 g maslaca ili margarina, 150 ml ceđene naranđe, ali obavezno da sačuvamo pulpu, i za dekoraciju su nam potrebne šarene mrvice i čokoladne mrvice. Prvo što ćemo uraditi jeste da izručimo margarin ili maslac i 150 g šećera u prahu. Zatim uzimamo mikser i umutimo dobro penasto margarin i šećer u prahu. Kada smo penasto umutili margarin sa šećerom, dodajemo 250 g mlevene plazme. Tome ćemo da dodamo 150 ml ceđene naranđe sa sačuvanom pulpom i onda ćemo lagano to da izmešamo. Znači, prvo ćemo uzeti varjačicom, dobro promešamo. Znači, sad nastavljamo rukom sve do onog momenta dok ne dobijemo lepu smesu za oblikovanje kuglica. Od smese pravimo kuglice. Znači, ona bi trebala da mere otprilike oko nekih 20 grama, ali vi to radite po nekom vašem osjećaju, u zavisnosti od toga da li želite da one budu krupnije ili sitnije. Kuglice ćemo da ređamo na tacnu gde smo stavili pek papir, zato što treba, pre nego što počnemo da ih valjamo u mrvice, treba lepo da se prosuše. Kuglice su se prosušile, one ovako izgledaju. Da bi imali neki orijentir, nama je izašlo 23. Sad ako su sitnije ili krupnije, ali čisto da znate, ako imate neke goste ili samo za porodicu, da li da pravite jednu meru ili duplu meru. Umeđu vremenu smo se odlučili da stavimo i kokos za dekoraciju, pošto moja deca baš vole kokos. Znači kokos pored šarenih kuglica i čokoladnih kuglica. Kuglice su gotove, dekorisane, to izgleda ovako. Ukoliko vam se svideo i ovaj recept, zapratite me YouTube kanal Natkina kuhinja. Prijetno uživajte!